Maya payabak po, brothers and sisters. Yabe tala, king misang iti, ding makatuking kayadwanan. Kapasalamatan dari Sherilyn Malit and family, Selina and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Amelia Ferres and family, Ronald Ferres and family, Arvin Ferres and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Charis Castillo, Neil Christian Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Ferla Pacho and family, Jean and Alex David, Irish Yabut, Johnny, Joseph and Maro Facho, Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Blessy, Mira Canlas, Yula Canlas, Henry and Lovely Canlas, Joanna Santos, Cesar Manluntang and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Debbie Ann Santos, Rosby Pasqua, Raymond Anthony Garcia, Maria Prisosa Garcia, Richelle Jesse Garcia, Leonard Alvarez, Krista Alvarez, Christopher Moligan, Letty Panganiban, Gladys Panganiban, Arlene Dayaw and family, Francesca Paroli and family, Raul Farole and family, Rose Ann Parole, Lourdes Manuel and family, Ira Joyce Conanan, Jeyozan and Janet Conanan, Severino David, Tanueco and Enriquez family, Baraking birthday ng Janet Mingoy, Napoleon Andaya, Sandro Migoy. Paraking kapag nasandari, Mark and Rowena Nano, Suji and Raquel Endo, Rogie Enriquez, Charity Budog and family, Raymond Arcilia and family, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Edith and Yuto Yoshida, Alice Eugenio and family, May Sunido and family, Corazon Cuellar and family, Milo Malonzo and family, Emery and Lydia Paras, Delia Jimenez, Vicky Aguilar and family, Corazon and Casey Tempresa, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Malit, Eileen Manaloto, Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio Manalili Falacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Arthur Wilkerson, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Yolanda Yu, Chandler and Tanueco, Erlinda Gandula, Kelby Gandula, Curzan Gandula, Luz Pineda, Marlene Zamora, Ariane Joy Aguas, Alfredo and Sandra Salazar and family, Jonathan, Diane and David Salazar, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, GKM Dialysis, Raymond Anthony Garcia, Maria Prisosa Garcia, Richelle Jesse Garcia, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Ruel Bison and family, Riza Cruz, Rense Dalia, Chu, Q, Teresa Santos, Raquel Santos and family, Arnold and Rochelle Chu and family, Ronnie and Camille Santos and family. Paraking malagwang kapaldanan ng Silvino, Arcilia Flor Malit, Elisa Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Mary Ann Nelmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Esther Medina, Bernice Canta, Olive Pasco, Amada Tolentino Samson. Pangaditala ring kaladwada di Raymond Ernyogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Johar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Oseyabut Jr.,
Francesca Yabut, Sister Amelia Sarmiento OP, Bernardo Garcia, Alejandro Pimpin, Lucila Pimpin, Felicidas Balia, Estelito Balia, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sane Pinca, Vicky Manalili, Adelina, Antonina, Joseph, Carmelo Basa, Romeo Basa, Rompino Santos, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Pelomena Perez, Tranquilino Perez, Diosdado Perez, Federico Pacho, Anastasio and Loretta Macabali, Lourdes Teresa Bondo, Virginia Angel Lorenzo, Rodrigo Mabini, Dedencia Mabini, Ignacio Serepin, Melanie Wilkerson, Marlene Gaspar, Stephanie Aral, Rose Capuno, Nicanor Panganiban, Hermenegilda Vital, Rupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Gueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulu, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Vincent Venevista, Prince Cedric Pascua, Virgilio Pascua, Joseph Pascua, Encarnacion Pascua, Restituto Vivian Julio Robert Dabi, Restituto Jr., Rogelio Dabi, Alfredo Guzman, Josephine Dabi, Harold Thomas Lam Jr., Benedicto Fen, Marcos Pen, Emilio Dunca, Antonio Dunca, Alfredo Aizon, Amelia and Ignacio Giao, Ernesto and Aura Funsalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Gabriel Coronel, Edita Punsalan, James Francisco, Florencia Garing, Angel Garing, George Ulangkaya, Bernardo Pring, Lucy Pring, Corazon Cunanan, Jeremias Cunanan, Elizabeth Cabrera, Bongdungka, Elizabeth Guevara, Masaji Yoshida, Rosa Aquino, Erasto Aquino, Roger Capati, Aurelia Bantug, Chanel Cassidy Fernandez, Efren Enriquez, Abel Tanueco, Edmond and Rebecca Tanueco, Diosdado and Clara Tanueco. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamoy Reverend Father Jonathan Bartolome. Lagyunan ning ipampo ning anak, po ning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka ante mo rin. Si Shantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ning kapatawaran ni malugot na ang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Ginoong Jesus, pagkaluban mo keng wagas at alang anggang lugod, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Heso Kristo, ikayong batong sikwil daring manalakad bale, aya namang linto, peka maulaga. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, kapamilatan ng lagyo mo,
magagawaing makapagmulalang bage, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa nakatamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king die alanangga. Amen. Manalangin tamo. O wala nanggang ipa, binyeme kaya kaming misteryo ding pangakabus, anting kaya kaming pamakikasundo, king pamisan metong. Ing pagmasusyan ming bayong pangabayit, mikambungan naman sanang labis-labis, king aldoldo ming pamibiyebye. Tinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat, daring apostol. Kasalukuyan dapang magsalita karing tao, di Pedro at Juan. Inyang linapit la karera, ding pari, at ing kapitanda, ring gwardya ning templo, at ding saduseo. Kalilingas-ngas da, king dingaduang apostol, tuturura, king sinubliang mebye, Jesus. Ing metong abage, patune king subli lang niye, ring mete. Inya di akapdala at pepakulong king sukulan, hanggang itang kabukasan, antinaning mabibengi na. Dapat meniwala la, ring dakala taong may karamdam, king penaralda. At mamabot hanggang 5,000, ring lalaking miragdag. Kabukasan ni tipunla Jerusalem, ding pamuntok da ringudyo, ding makatwa, at ding talaturu, ning kautusan. May akipulong laking pekapun ding paring Ianas, at Kaypas, at kang Juan ampong kang Alexander, kang aliwapang galamening pamilya, naning pekapun ding pari. Pepatalakaran-dala, kingarap, daring apostol, at kitang dakarela. Makanano yung depatiti, nano, ing kayo payan nyo, oy sanong lagyo, ing ginamit yu. Nga nang may kibat Pedro, akitmuan king Espiritu Santo. Makamala pamuntok at makatuana ning balen. Nung ing kukutang nyo kaya kami ngeni, tungkol ya king depat ming mayap, king taong lumpu, at nung makananuyang kinayap. Sukat yung abalo, at pati na ing mabilog abalen ning Israel, king iting tao, makatalakadyakyeti king arapyo, at lubos yang kinayap, uli na ning upaya,
ning lagyunang Esokristo ning Nazaret. Ake kayong pepapako king krus at pepasublyan ng miye ning Diyos. Jesus ya ing amanwana ning kasulatan. Ing batong eyubring ikayo manalakad bale. Yakabud ing meging maulagang diling batu. Bukod mong kang Jesus mayakit ing kaligtasan. Uling ka ring sablang lagyong binyena ning Diyos karing tao ketiking yatu. Bukod mong king lagyong yan karintamo malyaring miligtas. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Insikwil dang batu, ring manalakad bale, ya naman inginto, peka masalese. Insikwil dang batu, ring manalakad bale, ya naman inglinto, peka masalese. O munya kayong kapasalamatan, King Ginoo, uling mayap ya, wagas ing lugod na at alang angga. Ding malening Israel, bustan sabienda, wagas ing lugod na at alang angga. Din sablang sasamba king Ginoo, bustan yung sabienda, wagas ing lugod na at alang angga. Ing sikwil dang batu, ring manalakad bale, yan naman ing linto, peka masalese. Ing sikwil dang batu, ring manalakad bale, yan naman ing linto, peka masalese. Ing ginuya ing makirapat kaniti, at tunay makapagmulalang lalawan. Itiya ing aldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Ing sikwil dang batu, ring manalakad bale, yan naman ing linto, peka masalese. Iligtas mo kaya sana, o Ginoo, iligtas mo kani. Pepagtagumpen mo, ing sablang lakad mi, itang daratang king lagyo ning Ginoo, bendisyonanesa, iba't king templo, tanggap yang bendisyon. Ing ginuya ing Diyos, meging maganakaya, ke katamo. Ing sikwil dang batu, ring manalakad bale, yan naman ing linto, peka masalese, parangalantaya ing mayap abalita. Itiya ing aldo, tinatag ning Ginoo, sukat tang tumula, ampong magsaya. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keka antimorin. Pamamasa king maya pabalita ag pangkang San Juan. Ligaya keka, o Ginoo. King panaw na ita, pasibayang pepakit i Jesus karing alagad na, king pampangning dagat-dagata ning Tiberias. Pepakit siya king antikaniting paralan. Mia bea belari Simon Pedro, itumas ing mayayaos kambal, Nathaniel at tao Kana Galilea, ding anak ng Zebedeo, at ding adwa pa karing alagad ng Jesus. Manasan ko nga ng sinabing Simon Pedro karela. Tuki kami keka, ngara namang karing kang Simon Pedro. Mekola at sinake king bangka, dapat alalang arakap na numan asan king kabukas sa ita. Inyang saslag ning aldo, at si Jesus king pampang, dapat ere akilala ding alagad king ya i Jesus. Nga nakarela, anak, at ina kayong ikwa, ala ngarang may kibat. Sinabi na karela, ibaldugye ing lambat king danay ng wananding bangka at manikwa kayo. Bildug ding lambat at era ag yung isaka, uli na ning keraklandaring asan.
nga naning alagad pakamala ng Jesus kang Pedro, ya inginu. Panamdam ng Simon Pedro, king ya pala inginusin. Sinulog na yung imala na uling lubas siya. At linuksuya king danum. Dapat sinadsad lang makabangka, king pampang dingaliwang alagad at guguyod de ing lambat amit mong asan. Ela masyadong malaot king pampang, mga dinala ni yarda mo ing dayura. Kasakara, king pampang, menakit lang uling mi babaya at asa na makaderang ampong tinapi. Nga ng Jesus karela, magdala kayong mapilan keni, karing asa na arakapyu. Inya, sinakeya king bangka i Simon Pedro at ginuyod niya papunta king pampang in lambat amit mong mga ragul laasan. Dinalan la at 50 at lu gana-gana. Eya may sira yung lambat agyang marakala. Nga ng Jesus karela, may kayo keni at mag-almusal kayo. Dapat alaman metong karela yung may ngangas kinutang nung ninuya uling baluda king ya ing ginu. Linapit siya Jesus at kinwana ing tinape at binyene karela at antimurin ding asan. Iting katlong pamipakit ng Jesus karing alagad kay bat ng sinubling medye. Ing mayap ng balita ng kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pabak po kaya kayo nga. Kumusta na po? Happy Easter po. Yan. Kwento. Minsan po may mag-inang manananggal. At yung nanay, sabi niya sa anak niya, anak, palagay ko, nasa tamang edad ka na para turuan kita kung paano mambiktima ng mga tao. Ay, nay, ano pong kailangan kong gawin? Kailangan lapain mo yung mga tao. Kainin mo kanilang lamang loob. Paano ko po gagawin yon? Panoorin mo ko. Tuturo ko sa iyo. Tapos yung nanay, lumabas na yung pakpak. Tapos biglang lumipad. Ang bilis. Tapos bumalik siya. Tapos sabi ng anak, nay, ang bilis-bilis mo naman mangbiktima ng tao. Tapos sabi ng nanay, hindi ko pa naman nagagawa. Sabi, bakit punong-puno ng dugo yung bibig mo? Sabi, anak, nakikita mo ba yung building na yon? Opo, nanay. Ako, hindi ko nakita. Kaya nabangga ako doon. Kaya basag ang bunganga ko. Alam po niyo, hindi pala nakita yung building, no? Parang ganun din yung mga disciples ni Jesus. Hindi nila napansin si Jesus na sinubli ang medye. Bakit? Uling makapanpanla, kaya ang karelang disappointment. Di ba? Uling asahan na yung magligtas karela, aking balen Israel, kapat biglang petere. At uling pabalo nun na talaga milyari. Kaya disappointed la, neng kay po clouded tana, vision, karetang malilyari king die. Kaya, andyang ding disciples po, itang gagawan da, napapansinan na lalabas danamu. Kasi, totoo, menasan la, pero alalang ikwa. Di ba? Professional fishermen la rin biyasang manasan. Kaya ginuta mo, in-instruct no pa, sabi na, cast your net on the right side. Pero tinya po ng aliwang version, cast your net ketang mas malalam aparte na ning dagat. Wapi naman, nung atsuka mo king kababawan, naning adakap mo ka rin. Starfish, jellyfish, o na naman, mga latingasan, ding mga ragulasan na tsula ketang dane malalam. Ini po yung meto nga panagkat kaya katabo, na itamo man, sana itamo mo kabud mahbabo. Masandigan po itang king English, cast your net on the right side. Yung burin sabihan right side, itang right way. Neng kayo po, itang gagawan tamo, makayagpang kitang naning turunan ng apong ginu. Kaya itang makadakap mga ragulasan. Andiyan pang make effort tamo, bala mo, po sulit itang pagaltamo, kitang resultang malilyari. Yung neng kayo po, mababaw tana mo. Itang panahon tamo, eta nabalo nung karin tamo dapat ituon. Kunyari ring pengari. Dati po, nung ka-excited moody, bangka nita makialong ka ring anak da. Kini, mas dakal pa na king pamag-cellphone, o kaya kay pamag-marites. Cast your net on the right side. Pantunan tamo itang right way. Ano daw ang problema ng Pilipinas ngayon? Meron pong isang presidente, sabi niya, ang problema sa Pilipinas, terorismo, kapitalismo, sosyalismo, ngayon, ako na mismo. Totoo naman po ito. Yung kayong problema,
ita na mismo. Kasi eta na bisang papagal. Eta na bisang mumunta kin malalam. Eta na bisang mag-risk. Kaya pining invitation, go into the deep. Do the right way. Makialam tamo, magsaliksik tamo. Alamin kung anong mga totoo. Kasi ni po, dakal na pong fake news. Pero, potang abasade, agad-agad, maniwala. Paman mag-research, paman may ngutang. Kaya dakal maloloko. Pati tamo, papaboren tamong maloko tamo, karening bagay-bagay nga reni. Munta tamo kitang dane malalam. We do the right way. Kunyari, king relasyon, deng ni asawa. Sana mag-effort mo naman. Deng akakit ko po kasi kareni pong aluwang magpa-counsel. Itang potang kinasal nala. Ano yung paging problema? Ala ng effort. Ito napapakit ang sweet love, king karelang asawa. Ito mag-date. Itang bala mo, gawa ko na dati yan. Pero di ba dapat ing relasyon? Aldoldo, effort siya ita, bangata paramdam mo na kaluguran me. Kasi nung MSSN, manto niyang alawang manyese, pakaya. Kaya yung problema, ita mo rin. Uling papaborenta mo yung bagay-baging makanita. Andiyan king kasal pantayanan. Sana sesentaya rin kasal pantayanan tamo. Alim mo itang required sisimba every Sunday, pero mag-involve tamo. Nung agiyo po mag-serve, kalupada po rin mag-serve kini, nung atsuketang ing karisma, itang kagiwa na ita, i-share you. Kaya ba't mo mayari kitang, sinimba na ako. Noon magmalasakit mo rin. Nung ating kong kakayahan sumaup, kareng mangailangan, daptanita, palalaman, yung kaya katang kasal pantayanan. Yung kaya kasi, yung problema, alata ng pakyalam. Eta mo magreklamo, kaya pinlawen nyo, ding malilari king kaya katamong bansa, lala-lala. Bakit? Uling din yung gagawang eusto, may paparusan. Uling etala sisitan, papaborenta labo. At ikanong atlong klaseng tao ketiking yato. Detang mumuna, detang alang pakyalam nung naning malilyari. Detang kakadwa, detang mangutang nung nano ng milyari. Pero retang katlo, retang ating gagawan, baka nita ating malyari. At ita po ing right way. Ita mo mismo, kimot tamo. Ita mo mismo, makyalam tamo. Baka nita ating malyari. Punta tayo sa mas malalim. Mababaw mo itang biblayang talaring aliwa, kasalanan na rin gobyerno. Pero taking responsibility, that is the right way. Mababaw ang nag-excuse. Malalim yung inaako, yung kamalian natin. Mababaw, itang akakitamo mo itang negative kareng bagay-bagay. Itang pamagkulang daring tao. Itang right way, itang mas malalam, itang seeing the positive and the goodness in people. Mababo, itang going with the flow. Ngayon po, at na naman, may kumsano po ring survey. Nung nino yung boto, bilang senador, sana po magsaliksik tamo. Lawen tamo nung nanalaritang agagawada. Lawen tamo nung nanalaritang prinsipyo da. Sana ilarin detang gagawan detang right way. Detang tao makajos, detang pipilinan da, nung nanitang turong mamayap, itang makatuliran. Kasi bandatalwe, itamo rin ingmituran. Tayo rin ang magdurusa, potang ela ustu, retang pinili tamo, manimuna kaya katabo. Go into the deep. Ing kasal pantayanan, baka nitaya mo naman, mumunta ka kitang mas malalam. Kasi, ing mababo, apin itang magtiwala ka mo kitang nunanitang apparent, nunanitang akakit mo. Pero ing malalam, itang ating kasal pantayanan, itang magtiwala ya pa mo rin, na sumangit na rin yung malilaring matsura at lunto mayap. Uling, manalig tamo king apong gino. Ating mas malalam kasangkanan, explanation, kareng bagay-bagay malilari kaya katamo. Po kasi mayayaring kwento, karening negative. Kalupa na po yung kwento na ning ginuta mo. Po may pupos, king kayang kamatayan. At iya pang katuglong ing kwento, sinubli ang nebye ing ginu. At ita po ing good news. Kasi mababaw, kung
manalig ka mo king Diyos na may sambot. Ing malalam, apintang manalig ka king Diyos na migtagumpe. Kalupan na pong Jesus, ing kwento tamo po mayayari ka rin problema. Nune potang mikabus ka. Yan po kasing lawed na ring aliwa. Nang iniwan mo ako, akala mo ba hindi ko kaya? Pero heto ako, nag-survive, still alive and kicking. Nang nawalan ako ng trabaho, akala ba ninyo katapusan ko na? O ito, nagtayo ako ng sariling business. Heto, umasenso ako. Nang ipagpalit mo ako sa iba, akala mo ba magiging bitter ako? Hindi. Mas naging better ang kalagayan ko. Kaya atin po yung Easter, atin po yung pinaka-great, ito yung greatest feast ng Catholic Church. Bakit? Kasi makafocus siya po, King Victory. Kasi po rin aliwang Katoliko o Kristiyano, yung laweda, yung kakatamo pong focus, suffering. Kasi kung yung symbol tamo, itang Kristo makapako king krus. Ali, pag nakayita na party neneng biye, yung kasakitan, na ing paralan ba kanita makatukiking apong Gino, pusana ning krus aldoldo. Pero mayayari ka rin ing kwento. Kasi yung focus tamo, King Victory. King pamanyambot, kasing apong Gino, may nagumpeya. Naging champion niya, yung Ginong Jesus. At nung manalig tamo, ketang champion, itamo man, manyambot tamo. Sabi natin, if God is with you, who can be against you? Kaya pinandin, ginrit na kayo, Happy Easter. Happy Easter po ba sa bayo? Sana po potang sabihin yung Happy Easter, masaya kayo. Lupa ko pa pong kematen. Sinubli na pong may biyeng ginuta mo, sana buhay na buhay din tayo. Balo ko po atintangan pagdaanan. Pero sabihin nyo kisarili yun, mayayari kening kanakong kwento. Mayari ketang nung nanamilyari, king ginuko. At yung ginuta mo, migtagumpeya. Kaya pinpanwalan nyo, ikayo man, nung manalig kayo, king Ginong Jesus, ikayo rin, magtagumpe kayo. Amen. Talakad ko po. Kapatad, kambening tulaning pamanyubling nebye Kristo, maraptamo king Diyos ay patamo at manalangin. Pekramdaman nala, pekibatanding panalangin, ding anak ng binang pakamalan. Manalig tamong pakiramdaman nala rin kaya katamong kayadwanan. Nga tamong manalangin, ginu emo paborending anak mong mamaus keka. Gino emo paboren ding anak mong mamaus keka. Banding pastol mani muna, king kasal pantayanan at suduwandong mitmong lugod ding kawan apikatiwala karelang Kristo ing maya papastol ipanalangin taking Gino. Gino emo paboren ding anak mong mamaus keka. Baning meto sikluban, makapagsayaya, king kanwanan ning tunay kapayapan, ababyan na mismong Kristo kaya katamo, ipanalangin taking Gino. Gino, emo paboren ding anak mong mamaus keka. Banding magkakasakit tang kapatid, dandamandang miyalilan tula ing karelang lungkot, ipanalangin taking Gino. Gino, emo paboren ding anak mong mamaus keka. Baning kaya katamong komunidad, mi kakasal pantayanan niya at tetagan, munye patutu, kimpamanyobli ng medya Kristo, ipanalangin taking Gino. Gino, emo paboren ding anak mong mamaus keka. Ngini po adwan tayong sarili tayong kapagnasan. Ipa, balo mo ring dakal ng pamangailangan ng kiyakang balayan, king biyaketi king yatu. Pakiramdaman mo kami at pakibatan mo ring panalangin din sablang sasalpantaya kaya ka. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pasalanan, ipasilaw
Manalangin kayo kapatid baning kaya katamong daon, matanggap yara paning Diyos ipang mayupayang puto. Tanggapanin sa ning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligay ning kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming miglalang, idala mo sana, king kayang kaganapan ning Espiritu ning biye at tinggapmi, ibat karing kalam ning Paskwa. Itimawa mo kami king pamagdulap karing bage-bage, lili pasking biye ketik king sulip, at sopan mo kaming miyarap karing kaya kaming puso, king kayarian karin banwa. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatilya kaya kayo. At kaya ka, antimore. Iyat na yorem puso yo. Makayat na no, king gino. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ding pasalamatan takang parati at numan ka rin, o ipa Diyos king alananggat lubos mayupaya kapamilatan ing ginumi. Pupurianda ka king lubos maragulat tula kaniting aldoning Paskwa, inyang ikristo meging sakripisyo Paskwal miya. Yung tunay kordero ang milalako king kasalanan ning yatu, king kayang kamatayan, sinintang na ing kaya kaming kamatayan. King pamanyubli ng medye, linarin at binalik ing kaya kaming die. Ulinita, kambering kororing anghel karin banwa, daralit ming kaya kaligaya, layon makiabelan tok ng babya kapurian kaya katngaming pupuri. Diyos ngayong bayan, pinulay ng pangit, pinulay yato, hingin ng ligaya. Hosana, Hosana, ikamatas-katasan. Hosana, Hosana, ikamatas-katasan. Bunyaring daratang, tinglang lumino. Bunyaring daratang, tinglang lumino. Hosana, Hosana, ikamatas-katasan. Hosana, Hosana, ikamatas-katasan, ikamatas-katasan. Tunay kapin banaloy pa, ikayong panibatanin sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan malareting ayon king Espiritu mo ban para kaya kami malyalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang lupking pamayla sa kamatayan, kinwaning tinape. Pe pasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyene ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan kananye. Iting ka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. Binyaning kalis kani kayang disipulo, nga na. Tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya ning bayo at alananggang tipan na mibubu para kaya kahit para karing dakal para king kapatawaran da ring kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasalpantayanan. Otang kapanamiya, itinitinape, otang minilong kami, kaniting kalis, ekang kamatayan, kanilang papasyan, hanggang nating tatangka,
mi, gaganakan mi ipa, ikamatayan at pamanyubli ng mebiya ning anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Papakumbaba maming pagamuha mo, ikaming ansanang may sulusuluking katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banal Espiritu. Ganakan mi ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yatu, ban mi ganap yaking lugod kambi ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo, at isablang pari. Ganakan mula naman, di kapatad ming pepay nawa na, at maninayang subling mi, at isablang meyango na biye. Tangkapan mo sana, king, maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gaban mo kengan karapat dapat magkamit king biye ala ng gaban, kaya be ng Maria, ing Birhen ng Diyos, kaya be ng Jose, kayang esposo, kaya bering apostol, at isablang santo at tinupad king malmong kaburyan. King kaya kabaning panahon. Puryanda kat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kang benat kaya, ipang mayupayang tutukaguming banal Espiritu. Pupuryanda kat parang alan manggaman king alanangga. Madalayan tamit mong kapanaligan at lugod king ipa, kaningamanong tiro na ning ginutang Heso Kristo. Ipaniat sumagwa, minsan panigado mo, datang kami, ikayan mo, may pangipalilog mo, kebiging ako, aking banwa, may pangipalilog mo, anting pamakatawad ni Karin ikasalang kami Memukita sa uking tukso Nunay kabuski Ikabos mo kami Ginoo, king sablang barok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon miban, king kasopan ning kaya kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami, kambeni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristo, kaya kaming talapangabos. Huling kekarito, ayan, ating kalupalan, ating ligaya ang laman, kinalangga. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginoo, mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nun lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng ginumanatili sa kapilan man kaya kayo. At keka antimoda. Ipakitaan mi kakametong tamking kapayapan. Korderong Diyos, aming alako, kikasalanan ako. Pagkaluan mo kami,
Yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, ang bilalako, king kasalanan na ningyatu. Mapalad rin mayaos makisulu king apuna ng kordero. Gino, ek matampang tanggap keko, dapat yagkasmeng amano mo kumayap na ako.
sablarang kapanalan, kang Jesus ating negabus, apeterang ikas, sarang ika, ulit mo pinipilinan. Sarang ika, ulit mo pinipilinan. Sarang ika, ulit mo pinipilinan. Luklok tapo para kareng announcement. Ngayon, araw pong ito ay April 5, first Friday of the month. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa maintenance at kalinisan ng ating shrine. Nandito po ngayon ang mga seminarista mula sa Mother of Good Counsel Seminary upang magbenta ng t-shirt. Ang perang malilikom nila sa proyektong ito ay mapupunta sa iba't ibang apostolate projects nila sa loob at labas ng seminaryo. Tulungan po natin sila sa proyektong ito. Maraming salamat po. So, reta pong seminarista, chula po kitang side na din kaya katamo pong isamban na po, shrine tamo po. Chat 300, ita pong pinakamura t-shirt. At siya daragula po yung size, mitata siya po yung presyo. Po. Sana po supportan nyo lang. Bangkan ta po ma-inspire la rin po king karelang bukasyon. Po. And balo ko po pricey po, pero nung makapagsakripisyo kayo po para karetang mas importante pong projects, deta pong apostolate da, o ta pong mumuntaan la kareng aliwaliwang parokya, ding aliwa po king bundok, kareng kapatatamo pong ayeta. Po. Deta po retang karela pong si-serve. Sana po sali kayo. Thank you po. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ingatan mo sana ring sablang linigtas mo kang Kristo. Ikaming mikabos ka pamilataning kayang pamaylasa at kamatayan. Parati kaya sanang masaya king kayang pamanyubling mebye, ulinging ginumanggaman king alanangga. Amen. Ing ginuman natilya kaya kayo. At kaya ka ante mo rin. Manalangin tamo, o malugod apo mamakalulu, pisyag mo kambering banala krus, ingalang kupas sa lugod mo king balen, a iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ring panigapot panalangin ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king alwang lugal, ding magboard exam, ding masakit at mikikapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayadwa na nalalapit ding maniga po kaya kayo at tanggapan dang mitmong kapasalamatan ing kalam na ating utang alubababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo la naman ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ning lugod na kaya kayo. Kapamilataning bendisyon iti aga na kadasaning pangako daking binyag na ikamo kabud ing karelang luguran at suywan anting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes. Ipanalangin mo kami. Apo mamakalulu, Pakaluluan mo kami. bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupain tutu, ingib pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, may nakoy kapayapaan ng Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya. Maya pabak po. Sinubi ang bebe, aleluya. Sinubi ang bebe, aleluya. Sinubi ang bebe, aleluya. Aleluya, aleluya. Patusik rendal, ito'y ang maulaga ng vapor na linggeno, aleluya. Patusik
mahulaga, dapat nating ilo, haleluya. Sinupi ang bebe, haleluya. Sinupi ang bebe, haleluya. Sinupi ang bebe, haleluya. Haleluya.